Tshebeletso ya lepato la Mandla Maphumulo ya neng a tumme ka la Mampintsha e ne e tletse ka motjeko e le ho keteka bophelo ba hae. Ba lelapa la bo ba re talente ya hae ya mmino e bonahetse nakong eo a neng a binela khwaere ya kereke. Suka nje lapho eqala engena emculweni kwavutha umlilo. Njoba uma uzwa nala umlilo uzungawuthi. DJ Tira ya ba thusitseng ho theha sehlopha sa Big Nuz o bapetse karolo ya bohlokwa kgolong ya sehlopha sena. Ube umuntu onomoya omuhle. Umuntu othanda nje ukuthi hleze kujabula. Yazi sithe sakha enye ingoma sibhala elinye verse no Danger mhlo nizolukhumbula mayithi mi thatha mi bamba uyabhora si afro siyaroka wathi Mampintsha seniyaqala ke manje sengitshela ukuthi abantu bayabhora nisho lokho ngifuna ukuthi abantu baxabane nathi sathi hayi mfethu ungazoba serious wavele wasuka waqampa ingoma naye wathi ungazoba serious singathi mazidlala nawe bese uba serious. He was an all-rounder, a family man, a businessman, an entertainer, an artist himself, a very creative person when it comes to kusebenza e-studio, and a very hard-working man. Mohatsae Babes Wodumo o boletse hore o batla khotso e rene pakeng tsa hae le matsalae za magumede eo e sa leng bana le dikgulagulano ka nako e telele. Ngiyaxolela ma ngiyaxolela cala into esixabanisayo ayipheli sukela namhlanje. Mmuso wa KwaZulu-Natal le ona e sale o ema lelapa nokeng. This December we found ourselves unexpectedly huddled together in this venue under the shadow of cold winter that has come at the wrong time, far too soon for all of us to understand. Mufu o sia mohatsae, mora, batswadi le bana babo.